Ay nabadawng, nagmamayat dagiti mula ta abalatong ken utawng. Sapay kumata saan da madadadaal. Noon laki di timang perday. Sigurado ti mapaglakwan ta. Ikanta iti pagkalatkatan da, tapno masigod. Una, inak ibaklay dagiti inala kapag kalatkat. Ta isaw ti usarin ta. Kayat mo asawan, adan inalam apakalatkat. Ay una, siyak pa'y ti kunam. Saan ko anay danon di taoy? Imbatik ijayan ti kalapaw. Nala, inkangarod alaanan, taga-ikak pa itigid na. Wine, inakalainay, tagpakalatkatan. Lakay, apay nga imbulos mo ti kalding. Una, tapno agarab, masapol nga ibulos ko. Tapno mabsug akanayon, kat saan ako mutong. Angam nagadu amula dagiti kaaruba. Kasano, no dadaulan na? Uray tawan mo't dagiti kaaruba ita, adda na pananda. Nakita ka nakarikap ti balayda. Ay, sana nasayati kasta pa nagpampanunot. Kaasimot dagiti madadaulan iti mula. Apay ati mulat ti sabali ti panunutem. Ti kalding takit di ati panunutem. Amang ano kumutong da. Ay, angam kababain kadagiti kaaruba no madadaol ti mula da. Bayam dagiti karuba. Awan mo't pakairanudan kadakwada. Kahit adamat nga rod pakairanudan daken ka. Bayam ka di ida ko nakmait. Ti pagsayaatan ta, ti ipangpangruna ta. Nay, apay ngay. Kastoy mo't tintimula ta to yan. No jak agbiddaw, kalding tinagarab kadagitaw. Ay sayang ti utong ken balatong ta. Awan mo ti kalding nga nadanon ko di tayo. Tabit nga idinabsugdan akat pimanaw dan. Ay sayang pa'y ti sitaw ken balataw. Ninamnama nga dailakaw. Saan may takalding ti sabali at tao ti nairanaw. Sino nga tati akin kaldaing ti may nangan? Ay sinalbagkit day. Amuda nga damula. Agibulos da iti tarakenda. Makitakla nga dapay umay akalding ditaw. Jaklamon ti sawa. Pakipagodyuman dagiti kalding yaw ta inarab da dagiti mulamay. Imbag kidi ata saan da nga inibos. Nakitam ka de at ti kalding may tinagarab iti mulayaw, nana? Saan may abambantayan ti mulamay? Adaw ti pakakumikuman may. Apay nga rod apapa ipagud mo ti kalding may. Ruot mo ti kankanenda. Saan mo't ati mulayaw? Ngamangan mo ti kalding iti mula. Amangan no napandaki di inarab dagiti mula may. Sayang pay. Ay saan? Nasingpot dagiti kalding may. Saan da amangan iti mula? Kasta, saan da amang mangan iti mula? Wain, saan da akayat ti mula? Ruot lang ti kankanenda, tananakam da. Nakakita amot iti kalding at danakam na asaan amangan iti mula. Dagi nga rod kalding may. Amuda ti sao. Saan da amangan iti mula kunak tumay? Apakas na tila nga masimang pay. Kas kala napukawan. Imbagak di ta kaaruba nga ipagud da dagiti kalding da. Tamangan no kanenda dagiti mula. Nasayat may no imbagam. Tapno didan ibulos dagiti dingunda. Ay nga masurunak. Takuna nakidin nga da kanon nakam dagiti kalding da. Saan da kano amang mangan iti mula? Anya, apay adan na nakmanakaldeng. Tamo na alis yan ti mula. Iso nga rod masurunak iti dayjay akaaruba. Saan da ngagmulmula kay? Iswa di da mo ti rigat ti agmula. Awan asida iti padada tao. Ay masapol na bantayan ti mula no kasta. Anya pa'y ngay. Ang imbes ang makatrabaho ta iti sa balay. Saanon tatimot agbantay taramidon ta. Nadamag ko akin nan kano dagiti kalding ti mula danana tuyang kantada ba daw? Saan da matakin na namin? Rin naman ang dalaeng. Ken saan da nga amaw? Akalding tatinangan. Angam kaasi damay. Iso nga ipagud mo dagiti kalding. Anya nga ipagod? Kakaiso na alumuklok magda. Ipagod mo kit din. Ay na, sigurado asublian da akanan dagiti nabatay. Saan damot nga ibusin? Dagiti la ugot ti mula dati kanenda.
Win ang maapiktaran ti panagbunga da. Kumudidit ti araban ti kaldeng. Uray kumudidit. Bastasan ako mudidit ti kalding kao. Awan parikot. Ay, unay kan. Ay, maditi kasta akababalin mo, lakay. Anya made? Oy, sakbay a panunutam ti sabali. Ti bukod mo apagsayaatan ti panunutam. Nay, nanatuyang. Basit matinyudong nyo itaan natang. Ay, wan nga rod ko araw. Kasanaw kinan mo't dagiti kaldeng. Ha? Impakan mo iti kalding dagiti mulam? Kumaano kalding may? Saan mag? Anya? Kat no adda ordinansa ti barangay tayaw, anas kan amay pagud amin ading wine. At damat mangibaga asaan kano akanan ti kalding ti mula. Taruot laeng ti kanon na. Ay? No siyak ti adda mula na. Jak ipalubos nga ibulos dagiti karubak ti kalding da, nana. Kumaa ngem addamet nabangad. Di dapay agipagawd. Bayanyaw, no sumangpet ni angkel ko ngayon teng, ibagak dahi tao, nana. Ay wan man kwaraw. Tapno maaksyonan. Inak ko maibaga kin ni kapitan ti may papan iti kalding ti karuba. Ngem awan met gayam. Apay awan pa'y lagayam. Day tamot ti kuna ni kwaraw. Heh, inton kwan matangrak dagita kaldeng na masalama akida. Saan? Barang ipaguddan tumula ang dagiti kalding da. Why? Yung kasaritak tumampay dagita akaruba. Kaano nga taya sumangpet ni kapitan ta iyuman day tawil. Ita mampayasan na ngayon baga tinapanan na. Amangan no saan kayo ang nagkita sakbay apimanaw. Iso adina na ibagakan ka. Pangaasiyo man tay pagudyo ti kalding yaw. Tagmulak manay ni tinatnatay. Nakapagod damat tata. Sa may sa, ibagakan ka saan akaya ti kalding mi timulam? Ruot ti kang kaninda. Ay nagsayaat kiday ta kaldingay. No saan ang mga nitimula. At dangamin na kam dagiti kalding ko. No adda nakam da. Saan da kumakinan dagiti mula may? Nakitam ka di ati kalding ka o tinangan ka dagiti mulam. Why, nakita. Pasaray ibulos mo. Ulitak saan akayat dagiti kalding ko timulam? Mawatam tata. Anya. Maray, naku na ni kwarog abasit kano ti inyudong mo anateng, takinan dagiti kaldeng. Ay, pudno day tamaray. Nabangad nga may dagiti karuba may. Ibulos da dagiti kalding da. Kano damot ordinansa tayaw, nga awan ti bulos a kaldeng, taado mo ti mula. Rason da asaan kano akayat ti kalding da ti mula. Ruot kano ti kanunda. Ay unay daytan nga ugali ti kakaaruba. Nagalas. Inton sumangpet ni kapitan. Iso ko mati makisarita. Bareng kabainda. Ay bareng Maray. Imbagak ni kwarog apadasen na akasarita. Diyak mo no nakasaunan. Nagpuskol matiro panaday ta akaaruba. Saan nga umno tirason na? Aw, duraw. Imbag ta nasabat ka. At ako maibagakan ka. Anya data, chief? Pagsayaatan wano pagdaksan? Pagsayaatan ti adanakam na. Pagdaksan may ti awan konsiderasyon na. Ha? Saan ka maawatan, chief? Ilawlawag mo man. Di met adda ordinansa tayo iti barangay. Amasapul ama ipagod ti dingwain tag perdida iti mula ti akin mula. Isumat. Pagudmet dagiti kalding ko. Uraing kakitain. Adda talida. Adda talida ka now. Hanggang saan ana ipagawd. Nakabulos da kat guyod-guyod dati talida. Ay, naukas siguro. Isu aguyod-guyod dati talida ako nam, chief. Yay. Agmula tamanan. Ngam into nagtubaw. Masapol abantayan. Tapno saan manen akanen dagita akaldeng. Kapilitan na kasta. No adda makita ka kaldeng.
iguyod ko nga ipanidya barangay hall. Mamulta ti aking kaldeng. Mayat sa ngagpaisaw, tapno saan amarwam ti akin kaldeng. Ayun na, talaga kasta ti aramiday. Ngamsakbay ngagmulat ha. Agkali ka pa'y iti bubawon. Datay naunag. Ta iso ti pangalaan ta iti pagsibaw. Wayne, imbaga kon ken ni Sandro, to may nagtulungan amang kalay, ken mangipalawa, tapno bastante ti danom. May mayat sa nga agpaiso no nalawa. Tapno ado ti danom na. Nasao ni Sandro nga may tumulaw, tapno makasakdon tumay. No adda kadwata a makasapol iti danaw. Masapol nga rod anaunag ken nalawa. Tapno saan tayo a maibusan. Uy, mayat ata ba daw? Nalawa kan naunag ti kinaliw a pagtaudan ti pagsibugyaw. Wayne, kwaraw, uray adu kami ngagpasusaw, babain iti house, bastante lata. Asidagak lako maditawi. Makisusupak mat iti pagsibug kaw. Ay ket anusam ti gumatang iti atid dugahos tapno makadanon may iti ayan ti pagmulaan. Ha? Aywan ngagpaison niya. No agsisilpo ti mano arulyaw, makadanon iti pagmulmulaak. Uy, mayat timbaga matata. Wayne, kasta ti remedyo na, kwaraw. Sige man nga raw, tagumatak man iti huskaw. Makamulak matain, tadandanom apagsibug kaw. Warog, kasla naragsak kamot nga agrubrubwat. Ay, inak gumatang iti house, tadan pagtaudan ti padanom kaw. Ay, sa dino ti pagtaudan ti danom. Nagpakali ni tata ba dong itinalawa kan naunag abobon? Ay, ado ti danom na. Ay, imbagman. Saan dan aparikot ti danom no kasta? Kan may rano dak pa anday. Uray ni tata Sandraw, agpasusupmat iti danom na ijay. Ado kayo ama iranod nga rod no kasta. Wanantay, isungayin na kung gumatang iti house. Ay na, saan mo nga ibulos dagiti kaldeng? Ado tagriri. Bayam ida. Uray tal daw mat. Di da makita. Ngay bulos kumanan dagiti kalding kao. Uray saan da makita? No makaperdi damot iti mula. Santa mo't amula? Apa ati mula da ti panunutem. Ti pan nakabsog dagiti kalding ta tinapatag. Nga uray agdadaal da iti mula? Iba ti damot ti puun ti mula. Saan damot akanin amin? Ibati da nga maperdi ti mula kunakmanan. Naglisi ka man kinte. Tayo na kun ibulos dagiti kalding kao. Namin adaw anak isarita ni Tata Badong nga ipagud mo. Ang amita, ibulos mo manan? Ano ko ma? Nakita nga da na panandaki ni Nana Tuyang. Nagkuyog da api manaw. Anya nga tatiada iti unag tinalawa abuban. Tuyang! Napay! Anya ti tantan-awam di tatawa. Mas daawak nga rod. At damay kasla tumtumpaw. Anya nga dayta. Nan, kita man. Ha? Ay, sos. Kaslamot kaldang. Ha? Kaldeng. Ay, ang mga no nagdidinurunda. Kit natin nagda iti bubon. No saan abulos dagita kaldang? Saan da kumanatin nag? Agpaisot ako nam, Tuyang. No saan nabulos? Saan da na pandita nalawa pagpasusupan iti danaw? Ala, inkaibaga iti aking kaldang. Tamapan na iyaon ti kalding na. Pag nakita ka, si kaabangan na tao. Oh, apay ka di manayin. Tatabadaw. Tay sumangpit ka may. Natanawak nga dakaldeng at tumtumpaw iti pagsibsibog may. Ha? Hingga kitain no kalding mo dagijay. Sulpeng. Anya? Kalding atumtumpaw ko na yo? Wen nga raw. No saan mo nga imbolaws? Saan anapan naglamas dagiti sinalbag a kaldeng? Ha? Gunggo ti sinalbag nga aking kalding Ah. Kaasipay ti kaldeng. Ay, inakman kitain. Ay, saan kamit siguro nga gibulos iti kalding mau? No, dapay na pati Pag nakmam daytan. Ay, saan kamot nga giduron, Chef? Tani, nakasipsip nga tiaglawlaw. Nagtakrot ka matanjawn. Nagsipngat nga rod, mate. Uray asino mat mabutang iti kasipngatan. Apay ngamin anasip ngayt. Katadamot street light iday.
Awanan dagiti street light, Chip. Apay nga wantan. Di mo ayan nadamag. Abinarsak ni tata badong amin nga street lights. No kasta mabartag. Ay, isumot lagaya man nakasipsip ngait. Ay, Chip. White lady samot dyan nakatakdar ijayigit ti kalsada, oh. Ah, ay wan. White lady talaga. Chip, anya iti aramiden ta? Ay, mabuti nga kinti white lady. Anya ti aramiden ta, Chip? Tumaraitan! Apay, pudno ang nagtartaray kayo idirabi idinapan kayo nagrunda? San ka day, kagawad? Ay, pudno, kagawad. Nagtartaray kami kini Chip. Ay, istoryahan na pailang, mate. Adda ngamin nakita mi a white lady, kagawad. Ah, white lady? Nakakitaan nyo iti white lady? Awan ka day, kagawad. Pudno mat, Chip. Imunakan tupay at imaray. Ngam si maruno ka, mate. Nilumbahan naktupay. Amin naman. Naa, takrot kayo matgayam atanod. Kunakman no naturod kayaw. White lady mo't dyan nakita mi ngamin. Abay ngamin kagawad. Tasan mo nga agsilaw dagiti street lights na yaw. Ay, di yu aya makita atunggal mabartag ni Kabadong pagpupudutan na abarsakan dagiti street lights dito'y barangay. Oh, di mat isutimbaga kin ka, Chip. Nagturad nga garamid iti madinitata ba daw? Gaputan muna nga wan ni Uncle Kao. Oy, badong, apay arumor ka manang. Uy na, kasumip nga tayo. Apay no sumip nga. Ay, kita mumitin ah. Saan ka arumor? Ha? Mapan ka manen aginom. Apay alapdan na ngay. Tilanto manen aramidam no kasta mabartag ka. Binar sa barsak mau dagiti street lights dito'y barangay. Apay, di mo malagip day tangay naramid mau, ah. Amok ah. Inggagarak na dyan, abinarsak. Iso nga ita, nakasipsip ngutan taglawlaw. Bayam ah. Amno datarimaanin dagiti tanag. At dadalaang mo dita nakatugaw. No agronda kayo, agan-anad kayo Tani pari badong, agbarsak no kasjay anabartag. Unang raw, antay. Ay, nakasipsip ngat ti aglawlaw. Gapo iti panagbarsa-barsak na kadagiti street lights. Iso nga raw ang mabutang kami na mapanagrunda. Ay, apay mabutang kayo. Awan lang ni Uncle mo, mabutang kayo. Awan mo't nga min silaw. Nung ay parang manan kada kami dyan white lady. Nagkuna nga da white lady. At da nakita may antay. Kat, kasano nga rudan da ito barangay tayo, no saan kayo nga agronda? Bayan nyo ani tata badong ti agrunda. Rinabiimat arumura na bartay. Iso nga rud anasken nga agronda kayo. Tama nga no adan tumanen kalukwan nga aramiden na. Ay, unan niya. Ay, dinadaol na amin nga street lights. Un nga raw. Sige. Agrunda kami atano dito'y barangay tayaw. Uray nasip ngay. Chip, si kansalangan ti mangituloy iti ronda. Ha? Tapay? Makatrang-trang kaso aksamot tan. Ha? Si kamay. Nasip ngat lang. Makatrang-trang kaso kan. Win, Chip, nabara ako. Uray dapadapan nak. Nan? Saan kamot ang nabara? Ada masabat ta ka, pre, Chip. Awan. Panunot mo lang dayta. Anyay nga ron dahito masabat ta. Tao mo't amagmag na. Kapre amagbag na. Saan? Tao dayta. Wino saan? Aswang dahita. Ang daya mo't aswang. Kita mo, agtumba-tumba amag na. Hoy, Saka! Sa dinong iti pangitulungan kanya. Gayam tataba daw. Nagtumot ka. Tatabadaw, nabartag ka manay. Sika ka din tayo takwarag. Wine, tatabadaw. Agrun-runda kami kini John. Uray nasip ngayt. Siglat tati panagrunda may. Ngamin, binarsak mo mat amin nga street lights. Nagkuna binarsak ka. Ado ti mangibagbaga, tataba daw. Ha? Napay ngamin na binarsak mau, tatabadaw. Kaya't ko aruruday ni Uncle Mau. Katawan mo't ni Uncle Kao.
At damot na panan na. Ay, awan na ya. Ay, perjik mangarod dagiti alat dito yung kalsada. Ay, madimot atata. Ingkarkarigatan mi nga inaramid dagita nga alad. Ah, Kan may sa, ginastusan ti barangay dayta. ay kinasaya at ano kasta. At naganas na mabirday. Ninay, Eh, di kayag pirdi atata ba daw? Anya nga taramidan ta, Chip. Kaya't na matapirdiyan dagiti alad. Wan nga raw. Alangan nga ipalubos talatan. Ay sana. anya di pagtungtungtungan nyo dita. Awan tata ba daw? Iramandak mo da. Wano, siyak samay, ti pag-istorya niya. Ay, badaw. Anyaman ti pinirdi maun idirabi anabartek ka, ah? Awan mo't malagip ka. Adda, apay kumadi mo malagay. Ti plano, mapan ko perjay, dagiti alat, dita kalsada. Ay di mor aramiden day tabadong. Tauray siya ketimulong ak anang itarimaan ka dagita nga alad. Pagpapintas iti barangay dagita. Pagpapintas nga, dadailat. Awan, ti makalapid ka niya. Ado kami amang guraken ka no aramidem day ta. Ay, oray mang gumura kayo amin. Anya mo ti bibiyang ko ngay. At damot kano plano ni Kabatong amang perde kadagiti alad nga inararamid tayo, Maray. Nay, apay ngay. Kakaiso na apimbintas ti barangay tayo. Idi adda dagita nga alad. Napinturan da pay nga men, kanamulaan da iti naduma-duma sabong. Iso anagmayat akitaan. Ay, win nga rod ah. Ngam apay aperjen na. Dadaol san ti ulo day at tao. Saan tayo lang nga ruden ang nagtagtagare, idi binarsak na dagiti street lights. Awan tumat nga min kabuteng na. Ay, dagiti ngay tanod. Kabuteng na dagiti tanod? Dagiti kit di tanod ati mabuteng kan kuana. Apay ko maakabuteng da kat laklakayanan ni Pari Badong. Jakman amo kadagiti tanod no apay akabuteng da ni Kabadong. Ay, mamartak a Pari Badong. Ngam isukit din ti kabuteng da. Ah, da kayo atanod. Makita yun, dahito yung style ko adumanag. Oh, kasay. Chip. Kaslamot istal ni Jackie chan ti panagdanog na. Style lang, mate. Tata ba daw? Padasa man ti dumanaw, no talagamot lang na pigsa ti danog mau. Pangipadasa ngay. Asino ka da kayo, ti kaya na ti madanaw? Ni Jun lang nga, tata ba daw? Ha? Apay asak nga, Chip. Iparaman ko mangking ka, no kasano ti kadagsen dagiti makadumanag. Ay, sana tata ba daw? Sana sakti pang ipadasam. Sige, tata ba daw? Tangilak ni Jaun, tadanogam. Ay, sige Ay, ay, ay. Diyak kaya ti madanog. Sana! Nalpasain. Oh, nalpas ka naon. Dinanog na kan, John. Ha? Awan matinariknak. Kasla ka mo nagsipat iti lamaw. Ha? Awan matinarik na kadanog mo. Tata ba daw? Anya? Wangag paisaw, tata ba daw? Kasla sipat lang, matinangag ka. Iso day jayan, ti danog mau. Kapigsa na danog ko day jayain. Nasaksakit pa iti kadal ni nanang ka. Kapoy kamot gama dumanog, tata ba daw? Kunak man nun nalaing ka. Nasken alapdan nyo ti plano ni Pari Badong amang dadael kadagiti alad. Tanagrigregatan tayo nga inararamid dagijay. Wanantay, lapdan niya talaga. Amangan no intun mabartak no rabi kat dadaelan nan dagijay nga alad. Agrunda kami intun rabi ay. Rumbeng laeng. Apay, kabuteng yu aya. Saan? Apay kumakabutang may, katlaklakayanain. Katwin mait, nalastog laeng nga agsasao. Angam kinapudno na, takrot dayjay. Di nanto pa yan mo ti dumanaw. Makadanog pa'y aya dayjay katlaklakayan nga rudan. Kaiso mo ti palpalastog na nga may. Di kinalaing na kanwa dumanaw. Apay, di mo malagip, idinagdinanog dakan ni Uncle Mau. Ayawanan niya. San mo't adimanon ti danog na kini-uncle ka? Iso nga ron ako nak, asaan arumbang akabuteng yo ni tatayo abadong.
Wanantay. Isukit di ati butbut ngenyo. Ay, takrot ni Pari Badong. Kat no kabuteng namin, ultimo aniniwan na. Ay namaray, baybay akon ni Badong ko. Taisun tumit laeng adinak dengdenggan, oray namin anukon abinagbagaan. Ay, talaga asaan na kaadengdenggan, Mare. Naumakpay kit din amang bagbagakan kwa na. Ay, uray asinumat talaga ang mauma ka. Iso Ay. alatdam. Tanay, plano na kano adadaulan dagiti alad amang papapintas dito barangay tayo. Imbagak meten adi na dadaulan. Agam ipapilit na latamag. Ay, makaungat akan kwa na ni Inteng no ipapilit na dayta. Ay kit makaamumeten ay tibiyag na maray. Ay, sigurado nga agungat to ni Inteng. Tanay, saan la dagiti alad ti dadaulan na? Tanay, dagiti street lights talaga adinadaulnan. Kitaan tayo man no anya ti maaramidan dagiti tanaw tapno maprotektaran da ito barangay tayaw. Itataawan ni Kapitan Maray. Data man na jaun. Ngumapay day tapuraw nga ulays. Kat, pagulis ko kabayatan ti panagrundata. Ulis pa'y mo't day ta inalam. Sapay puraw. Tano makaturturugak, di ada pagulis ko. Ay sana maturog ti aramidan ta. Nasken asiririing ta. Uray apagbiit lang nga panagtuglip mo't Sana ya mabalain. San nga rin na mabalain? Kasano ka makapagrundangay no maturog ka mait? Kita mo dayta sumungad. Agdiwar-diwar mait. Ay nabartak mananday ta. Ninsamot tatabadaw. Tatabadaw! Papanam! White Liday! White Liday! White lady, ti panangkita na kanyak, chik. Kat mabuting matgamit ti white lady. Asit gamang kitay. Tapno at mabutang. Ay, wala niya. Ay. Badong! Ayaw, mas nasinag to White Lady dito ay agaw. Badong! Ay, sos! Siyak, ti white lady. Agsaupay gayam! Ay, taray pa daw! Kamatan ka, Badong! Oray sa dino ti papanam! Ay, taray pa daw! Partakam dito malay! Unno gayam ti magbagata White Lady! Umaya kun Badong! Mang mga anak itilakay! Ay, tuyang! Lukatam diri daw! Tuyang! Ay, darasma! Na, apay ay akas ka lang nakakita iti alalya. Ay, pasalagan ako na! Ay, rikam mo adagos na itari daw! Darasay man daw White Lady! Ayan ti white lady. Ay, kamkamatin na tuyang! Kamkamatin na! Ay, nakurso na daan na ka ti white lady. Dayta ka nga main, tanausam ka arumor iti rabay. Ita, agkatawa ka pa ilang, mate. Irikam mo na dahi tari daw! Ay, sos badong. Ha! Adag pa'y so white lady amang kamkamat kan ka! White lady! Umay ka! Ada dito'y ni badong ka! Ay, irikam mo na ako, naknay! Ay, di naman gudbud ng tuyang! Ay, badong! Kunak man no awan ka butang ma. White lady lang, kasta una yan na nervyos ma. Nagmayat gayam abot-bot nga ni Tata Badong, Chip. White lady lagayam ti kabutang na. Permiti taray na itay. Kinamat ko aging gay di balay dakit. Isumahinton sumarunaw. But-but ngan tamanain. Wain, amutan wanya ti kabutang na. Oh, sumipngat manan badong. Rumwar kan samay. Nagkunaking ka. Kano ka darabi arumwar ka ama panagin inaw. Ay, saan itan tuyang? Narigatay. Ang mga numasabat kumananday jay White Lady. Ay kat sigurado nga urayan na kanday jay. Ay, di tuyak langin balay. Ad-adan, asurot-surotan na ka. No dadaulam dagiti aramid mi nga alad. Ay, saanay. Saan ko napirjain dagita nga alat? Kano iso ti planong nga ramidan? Awanan ti plano kakasta, tuyang. Nay, apay day ta resibong ipagpakita, marikuanag.
Iso dayta tibaya dagiti binarbarsak mo nga street light. Nay. Nagadan? Kadugayam ti pinerdi masilaw. No di mo ko mapinerdi dagiti silaw. Nalawag ko mati aglawlaw, kat saan ka makakita iti White Lady. Ha? Kun saan nakamot akamatan ti White Lady. Bayadam dagita, tanasken ama itarimaan sakbay sumangpet ni Kapitan. Agungot dayjay no maamuan na ana perde dagiti street lights. Aw, agrundata manain. Ngam inalamanan day tapuraw nga ulays. Una, tapang butang kumanan kini tata ba daw, nurumwar anabardag, chip. Ayunan niya. Bagay ko matlaang tagbalin na White Lady, chip. Nakabutbuti nga kadimot laang, Wan, Mike. Iso nga rod akin nabuting na kanitata ba daw? Apay ngay badong, tabi ngay bingayam matanda ta si daan akar ni Timanaw. Alaga, di kaya't kuha si Dayan na partes. Na, nagswitik kamutan. Kukam aming jelog po kan lasag. Na, anya ngay dagito imbatim kanya. Ay, kat kita, ma. Ay sos, saka kan payak, kan tengay, apay ngay. Iso day tati si Dayan. Kan nagado adigaw. Malmasak matan dito'y adigaw. Ay, mga daki din. Saan ama balinda ito ama paspasamak ba daw? Sweet-sweety kan nakaw. Anya saan na mabali na sasawam? Amom tuyang, dito'y apagtaingan. Siyak ti masursurot. Amom, no apay? Apay, Siya gayam ti kalakyan. Iso ang mga tan. itatanalpastan anangan. Anya ngay ti aramidem, tanagtugaw kamutan di tasalas, sapay nakangato dagita karangrangyad asakam. Ay, kita ginanak na. Aginanaka, kalkalpas mula ang anangan, aginanaka. Ay, makabannog matagngal-ngal ko namsa. Loputi manok kindaldalam ko naman. Ay na. Inka kita ginawan. Anya, siyak, pag inawan, no way, never. Anya ano way kun never. Awan pa'y nararamid mo. Siyak tinang tiliw iti manaw. Siyak pa'y tinang partay. Siyak pa'y tinang lutaw. Anya langan ngay tinaramid mo. Nangan kalaang. Iso asikamot itatagin now. Ay, kayat. Iti day to'y agundaway. Siyak manayin, tinaskin na masurat. Na makadlawak sa abadaw. Si kamo laasikan ti masursuraw. Siyak ngay mag. Ibagak man ang king katuyang Siyak ti kalakayan, dito'y apagtaingan. Iso siyak ti rumbang nga masurat. Ay saan? Diyak kayat day taas si kalangan ti masursuraw. Agreklamo a. Ha? Agreklamo ka? Pagreklamo nga. Ay kat ije barangay hula. Ken ni Kapitan. Awan ni Parinteng. Saan ka makareklamaw? Ay makareklamo aklata. Ha? Kunam siguraw, sanak ang makapagreklamaw. Agreklamo akin ni Kumarik Abanang. Nagmayatin ti agistambay dito para daan nyo kwaraw. Nagparir ti akin na. Ito gayam ti imula mi akay kayo di tawi. Mabalay na dituya ko nga agistambay nga agmalmalan. Kaya di mo mapantulungan ni Nana tuyang ngagbilbilag iti irik ijay igit ti kalsada. May bayamaw, kaya na day jay. Kasi mate, ibakbaklay na dagiti sinako nga irik. Bayam nga ruday. Mapan kong tutulungan, intun kayat ko atulungan. Saan ka di arumbang agtinulong kaya? Ay siyak tag desisyon. No kayat ko atulungan, win no saan, awan mabalin na. Siyak tag desisyon. Apay ngay. Imbasar ko ngamin kay, dito'y agong ka. Ha? Sino ka na kami, ninanamatuyang, itinatangtangos, itagong na. Sika, tataba daw. Ha? Inyamit nga di agong ninanatuyang. Kasla napilidan iti pisaon. Iso man. Kahit dahito'y agong kungay. Dahita agong mau. Kasla agong ti Amerikanaw. Nagtangaos. Hindi. Kunakto magkay. Iso asyak, ti masurot ko araw. Ay, no siyak to nga rod ti mga asawa. Dahito nga rod asawa ti masuraw. Talugpap mo't apermito'y agong kaw. Kasla agong niyang kilinteng. Ay, unay matan mare.
Si kamanad ti agibilbilag iti inapit yung nga irek. Sapay nagpudot. Ay, awan mabalin ko maray. Tadinakmat kayat atulungan ni Badungkaw. Apay ngay. Masadaw. Ay, saan mo't amabalinti kasta nga aramiden na Ay, siyak amin maray. Kalpasan nga ibilag ko da ito'y irek. Ipakiskis ko pa. Si kapay ti mangipakiskes? Una, kalpasan amayawid ka o siyak tupay laeng ti agtap. Di mo ibaga asikan tupay ti agluto. Katuan maray. Talaga kasta ti mapasama. Kat, no pa nagpapanganan, Ay namaray, ni badung ko ti umuna asumangaw ijay lamisaan. na, ay no siyak la amay saan amabalinti kasta. Da kami kaniintay, agtintinulong kami. Saan amabalin asyak laang ti agtrabaho? Ni badung ko nga main ti kanayon amasursurot ijay balay mi maray. Apay ngay, Gapu kanaw ta iso ti lalaki. Ken gapu kanaw tanatang tangus ti agong na ngem iti siya. anya. Pudno matkit day maray. Natangtangos ti agong na ngem iti siya. Iso abay-bay aklatan nga iso ti masuraw. Ay no siyak, sana mabalin ti kasta. Adda ayamot tinangusan iti agong. Kastoy ti maibagakken kamare. Di mo iruwam ni badung mo nga isulatan ti masursurot. Ay, spoil them tumat nga men. Tuyang, nakaluto kan? Itayak pa yung mabisain. Di ka mula gayabay. Mangmangan ako na, itaypay. Anya? Nay, mangmangan ka mo tingag pa isaw. Apa di na kinayaban ngay. Apay ko mga ayaban ka. Kat idi madama ak ngagtrab-trabaho. Anya nga itinararamid mo. Day tala nagtugtugaw. Lalaki ak tuyang. Desisyon ka ti masurat. No kayat ko ngagtugaw. Kansan ngagtrabaho. Aramidat. No kasta. Saan ka nga rudmot ang mabali na mangan? Ay sana. Sana mabalinday ta. Agtugawa ka. Ay, saan ka ngagtugaw? Ah, Saan ang mabali na mangan ka? Gaputaawan intultulong mo kanya. ay madiday tuyang ah. Gulo day tuyan. No ipilit mo ti kayat mo. Ireklamo ka. Pangireklamuam ko makanya katawan mo't ni Kapitan. Ay kat ireklamo ka ay iti kagawad. Nagaduda. Uray dalapitaw. Ay, iji barangay hall tinaskan a pagreklamwam. Saan adito tersinak? Asino ay ti reklamom? Ni tuyang ah. Nito yang mau ti reklamom. Why? Tadi na kayat apakanay ni tinluto na. Kat kasano mat nga men. Nakitak mat nga men nga agmay-maysa nga agibilbilag iti irek. Ay, jak kayat atulungan, mare. Iso siguro adi nakakayat apakalan. Ay, basta. Agreklamo ak. Kitnas kay ngagsango kami. Ija ito barangay hall ati pagsangwan yaw saan adito tersinak. Apay, umadayo kami pailaing. Dituin na. Paggatangan laeng ditaw. Saan a pagsangwan dagiti tao nga dareklamo na. Kahit agtugtugaw kalat tamanan dito'y balay badaw. Isugayam ti kayat kong aramiday. Di mo kat mapansakurwan iti kanan dagiti manok iti ruwar. Nita, ibaon na kiday. Sikan, ano nagagit ka? Ay talaga mapanak. Takayat ko adumakkel dadagaw. Stadan to parchok asidaw. Ay taman ng bagbagim ti pampanunutan maun. Kasano agmat ninyay. Di mo gayam kayat ti tumulaw. Day talag tugtugaw tamaw. Punakmat king ka, adito'y abalay. Siyak, tinatangtangos ti agong na. Iso asyak ti masuraut. Ay katsang ka mangarod nga agsida. Inton agpartiak iti manok. Tasyak laeng may timang takpakan kadakwada. Anya! Jake, apay nga awan ni Kapitan. Awampay, apay aya. Nagmayatin. Kanayon ko mga awan. Kasla naragsakan no awan ni Uncle Kaw. Kat, uray saan tayo ga mga grunda, mabalin latta. Nagkunamot kan ka. Agrunda tayo lata, uray awan ni Uncle Kaw. Awan mat amang ibaon kada tayo. Siyak!
Siyak, ti mangibaon kada kayo nga grunda. Tapay ko masurutan da ka ngay, mate. Siyak gayam ti Chip tanaw. Nagloko kan dyan, tadamagam laeng. Apay, nalipatam asyak ti Chip. Saan ko matanalipatan, Chip? Agrunda tayaw, kat siyak ti mangibagbaga. No saan kayo asumuraot, makaraman kayo kanya. Apay, pudno aya nga agreklamo ni Pari Badong. Nakadamaga, Maray. Kadagiti kaaruba kat ni kanutuyang na ti ireklamo na. Kasta mo ti kunana, ngam kunak angay di barangay hall ti pagreklamuan na. Saan adi ti tersinak? Apay nga min adito itiresenam ti kayat na apagreklamuan. As asidag ka no nga road. Masadot ka no, amapan iti barangay hall. Kat kasanungay no ireklamo na nga agpayso ni Marituyang. Agrenniklamo dan Ay, nagrigat lakit di nga min ayat isaan nga agkinkin na awatan nga agasawa. Talaga ang narigat Maray. Jay maysa, jay kayat na ti masurot. Jay mat maysa, kayat na nga iso ti masurot. Iso nga awan talaga adi da agkin na awatan. Amuyaw, no niya ti sidain may, inton madamdama. Mumain tatabadaw, saan na masapol nga ipasikat mao. Kasano yung amo ngay. Kit no nakita mi ni Nana to yung nagtiliw iti manok, uray na laki namat kamat. Aging ka ijay, abagatan. Nay, hamu yung agpaiso Manok ko naman, mabsugak manay. Tatabadaw, Ah, sika kumati ng tiliw ijay manaw. Saan anina natuyang? Permiti banog na ng kamkamat ijay manaw. apay kumasya ngay. Kit isumit ti manglutaw. Saan ka di arumbang agtinulong kayaw, tataba daw? Ay saan? Saan nga uso tek tintinulaw? Handulo amin dayta. Tatabadaw, ninsamot na natuyang deta sumungat, aw. At damot awit na nakamanlokong. Ha? Damagak man o sa dino pangipanan na. Nanatuyang, papanam. Ay, dakkel unay jay pinartik a manok. Jak masida amin. Iso padigwak man da kumarik akwa ng ken kumarik abanang. Asigay, dita kayon, babos! Saus, tatabadaw. Saan nakansamot ngayon raman ni nanatuyang itisidain niyaw? Ay sana mapalinda ito Ay agawid na kan. Diyak mamati nga awan apolos ti ibati ni tuyang ka. Ingkan tataba daw, narigat ti maawanan iti siday. Apay nga, adi kulayang miteng ti imbatim dito kasirula. Ayan na nga, dagiti karni ti manok nga imbatim apara kanyak. Apay ko mga ibatyan ka, kat di nakmet pulos tinultulungan. Iso nga anusamday tadigulaang akunam. Ay, madin na talaga. Madain, dahito yung mapaspasamak. Nakitam anapan ko pinadigwan, dagiti ko kumarik ejayin luto kasidaan. Saan ya? Talaga nga ingagaram nga impakita kanya ka. Talaga, mag. Apay, kayat mo dagiti kukumari mo, ngam iti siya. Ha? Nadlaw mau ba daw? Ay talaga adya akong maanusan ti kastangaw galay. Ireklamo ka. Agreklamo ka lang. Tauray siya. Agreklamo akmal. Nita, makigiddan. Ay, si kalang ti reklamo. Kunak aya makigidanakan ka. Umunakan no kayat mau. Way, mapanakan. Ta sumaruno akmal. Si kalang ay mo na tagreklamaw. Ay, aglisi ka nga rin dito pagnaka. Aha, si kakit dia. Sera-seram ti pagnaak. Ha? Pasalsalik ha? Gawad, umayan dagiti umay agreklamaw. Nga sino da? Umuna ni tatabadaw. At damot itilikodan na ni nanatuyang. Ay, talaga gaya makayat dati agreklamaw. Hindi pa lang amin nga ibagbagan ni tatabadaw akayat na ti agreklamaw. Dito'y ka, kwaraw, tas si kati ripir no aglaban da. Masapul ti ripir Ay, agkinamat da kita, no awan aganawa. Sa bagay. Nay, dagitadan. Siyak, muna kunak na. Siyak ti umuna. Papagnanak. Siyak, muna dito barangay hall. Siyak nga ron ti umuna asumrag. Kasano nga makastrag kayaw? Katagid-gidan kayo mat asumrag di tarwangan. May salanga tao ti umanay dita. Ay, siyak, muna to yan. Siyak ko na nay.
Guray kayaw. Siyak ti ripiray. Tapnawan lugay. Agsin naruno kayaw. Sakto mo na ko raw. Siya kirombang nga umuna. Kastoy langay. Tapno saan kayo nga agapa. Siyak ti umuna. Sumaruno ni tata ba daw? Sumaruno mat ni nanatuyang. Awan niya, mayat kayaw. Wala na. Wan, mayata kwaraw. Nakita ka, ta sumungsungad kayo adwa. Why, reklamo man da ito atuyang. Agasan maray. Di nakayat akalangin amangan. San kagayam anay ilakam? Apay kumangay nga ilakam ka kat nagsadot ka mag. Apay ngay matakas ta titratom ka ni badong mau marituyang. Kasi no di mo pa kadan. Uwin nga raw, kaasya. Lastog gayam. Kayat na, iso lang ti masursuraw. Gapo ka no, ta iso ti lalaki. Daytoy pa'y maray. Gapo ka no, tanatang tangos ti agong nangam iti siya. Agasumay day tarason na. Tinangosan iti agong itan. Ay katwin na maray. No natangos ti agong mau, sika ti masuraw. Angam nulong pap, akas iti agong nituyan. Ay awan na, talaga nga iso ti sumuraw. Na, rumbang ka di dayta, marikwanang. Saan amabalin ti kasta arason mau, kabadong? Saan amabalin asikalaangan ti matungtungpal, gapaw tanatangos ti agong mau. Nangigmaw ba daw? Why, nangagaw. Kit asino ngay kada kamay, ti rumbang amatungpal, maray. At damot gundaway ani marituyang ti matungpal. At damot ti kanitaw asika ti matungpal, kabadong. Anya, Kasanungay no saan asumurot ni badong ko iti dayta atungtungan, maray. Ay kat, outside di kulambon maray. Bayam akagatan ti lamak. Ay, mayat maray, mayat! tuyang nagudwa na laing ti sidayin ta manaw. Saan ka lugay? Sagay sa ti lupaw ti manaw. Ay, katnas ka laang ba daw? Jay dalam ti kukwak. Jay batikulan, king ka. Ay, katun kayat kaw. Gaputa siyak ti naglutaw. Si kamang nga rutagin na, wang. Wan, mayatak iti dayta. Manganta nga ruday. Awanin ti riri Sigay ba daw? Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ag kupas apadas, ken pakasaritaan, to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo, anay! Kapitan Inteng! Badaw, intaman kit di alaan ti buryas nga ipataraken ni Pilo kanya. Imbag man tay kan nakatitarak na. Ado, may timabalin na bugbugan na kananda ki idi Una, taado ti balang akamuti ijay turaw. Masakupan may ni pare inting ijay. Oray masakupan da, di damot makan ti balang akamuti. Saan ka di nga damot baboy ni Maribanang? Uray adda, agin na kami amapan mangala. When nga may pakadampay mo't ang mga nod na may bagana. Oho, di damot makan ti balang akamuti ko na lang arudan. Mangala aktulatan Daytan ti baboy to yan. Duan, ti pa ka na maburyas. Ay, addamot laangan tarak na aburyas. Sapay nangina itati baboy numalakaw. Nakamangalan iti bugbugay. Tadaramidag iti bangkay. Ay na, adda busbusisi kan balangag dit asidog. Isupay latin nakalaang. Tadtadam iti napinaw, taburyas pa'y laing dagita. Tapno nalakada akanay. Wen, danag mun aya. Inton sumarunong agbugbuga. Ijay tunturod tinak pangalaan iti bugbuga. Ngam ipakadampay nga muna iti aking kukwa Kanunlat baboy, ipakadapay. Ay kitwo na. Apay, di ka mabay. Noon daw may iti pagkalkalyam. Kit di mo kukwa. Ay na, kanunlat ti baboy, pagtaktakak pa'y amapan ipakada.
Kitrumbang laing No si kamot ti alain dati mula na. Agriri ka may. Saan nga ron amula tinakalaan? Balang mag. Idi pa'y laugma amula dagita. Puruyasa met jay awit ni pari badong idilim mabas itay bigat, Mare. Un maray, impataraken ni Piluday di aburyas. Ay, adamot nga rod pa kakumikuman na nga ibugbugan Un amaray, adumet dita ti mabalin nga alaan nga ibugbog. Tapno mabibiit, lao kamet iti feeds. Nanginamet ti Fades maray. Ano saklaan ng tagbugbaw? Adumet ti mabalin nga alaan nga ibugbog. Adaw ti kangkong ijay talon. Adapay balangag, ngalaw, busbusay, ken balang nga aba ijay waay. Angem ti saludsod, kayat nga tati akin kukwa nga ipadawat. Iparit da kaday kat nagtubo lang mag. Wen angem adamot baboy da apakanenda, Mare. Kaadwan kada tayo ngamin dito kabildatan, ket adda baboy na. Datan sa lang ti awan baboy na dito'y kabildatan, kagawad. Unsa, kwarog, makumi-kumakmat ngamin ngaglakaw. Uray siya, makumi-kumakmat ngagpasada iti tricycle kaw. Mabalinta mo ti agtarak ni iti sa balay. Di saan ang narigat at tarak naun, kas kuma iti kuniho. Miyaramidan lang iti kulungan na. Sa pakanan iti ruot o dalpasaun. Ayunan niya. Dapay magatang akan ng tikuniho Fades. Agpaarami taktuman mo't iti kulungan ti kuneho. Agtarakenak iti kuneho. Padasan taman ngagpaiso kagawad. Nagtarakan da iti babawi, kuniho mo't kadata. Agparamit ka nga rod iti kulungan ti kuneho. Ilakaman nak agbayad aktukan ka. Sige, kagawad. Dua kulungan, ti paramid kaw. Nanatuyang, umayak ko mamangala iti kanan ti baboy ko ang alog. Angam inalang matay. Di mo ko na nga ipaidam mo ti ruot nga inalak iti talon niya. Ada ngamin mat baboy mi, nana. Iso ada kami kumamot ti mangala iti ruot ti talon mi Kanan mat ti baboy mi. Malasaan taon. Ruot lang, iparit mo pa. Ruot lang agpaiso. Angam taraon mat garod ti baboy. Na, sao ka pa'y lasaw. Ibuat mo man kit dito'y kargak ta mapanakaon. Makaibubuat. No di mo maibuat, ibati mo takukwakon. Ruot mo ti talon mi. Naglalaing amon ngay. Siyak tinangkompay, alaan. Ingka nga rudan. Saan kan ngagsubsubli dito'y talon mi amangala iti ruot, nanatuyang? Imbag ta nga sabat ka, tatabadong. Pakibagaman mat kan ni nanatoyang. Tasaanan amangala iti ngalog kan busbusi iti talon mi. Takanan mat ti baboy mi. Apay, may nangalay iti talon niya, basang. Wen tata, adda ngamin baboy mi. Kat iso lang tinamnamak nga ipakan kadag iti baboy. Mala, taibagak tuking ko na, basang. Ay, agyamanak tata. Imbagpay kan ka, tamakaawat ka. Ang ninanatoyang. Ay, Mala, pasensya mo, ni Nana Matuyang. apay tata, awan ka di tiruot ijay talon nyo? Ay awan, tangkeg ti talon may. Agring-ring ngatin nagango amin ay naruot na. Maray, anya day ta nakasako asinusoon mo? Agduduma aruot abugbugon maray. Adda busisay, adda ngalaw, kanda duma pa'y amabalin nga bugbaw. Nasao kanyak ni Berta. Ano mabalin, saan ka kanu nga agala ijay talon da? Takanan kanu ti baboy da, maray. Na, pati ka diruot kat maiparit itan. Saan mat ko maiparit? No saan da nga ipakan iti baboy damat, maray? Ipaidam da kidan, ultimo out. Dagitay ngamin awan baboy na ati pangalam itingalog kadabus-buse, maray. Ay, basta mapanak ijay talon, no da nakita ka akit alaag.
Ay agririmot nga rod dagitay adamo baboy na. Ay na, bayam idang agriray maray. Pinartakan at agala iti kanan ti babaw. Ay, jakmet umanugot iti dayta akapanunutam, Mare. Addan ti kulungan ti rabbit mau kagawad. Impan kundi ta sikigan ti balay mau. Alaman nga rod, kwarog. Ibagam no kaano ka amapan gumatang iti tarakdam, tagid dan ta amapan. Wain kagawad. May mayat no agiddan ta. Tapno makatawar ta. Wen Ay, imbag ti rabbit, tanalaklak nga si kaswan. Saan akas iti baboy ang nagrigat nga si kaswan? Ado pa'y ti kanan na. Ngam dakkel mo ti mapaglakwan da no ilako da ti baboy da. Wan matkit di Ngam, saan ko matngamin amasangaw? Nagpadaan tan Sige, intun bigat. Intan to gumatang iti rabbit ta. Dagasin nakto no bigat, taglogan na kiti tricycle mau. Rigla daw kagawad. No makagatang ta. At damat makunan at arakin ta. Kat saan tan nga umapal, kadagiti adda baboy na. Na, nagmayat abuyaan ti panangan ti rabbit. Kasla ay ayam. Wingarod kagawad. Mano ka di tigatangam. Mga laak man iti dua pagasawaan. Ay uray sakmait. Dua pagasawaan matigatangay. Baglangay gatgatangan iti fides. Kan iruruutan no masangaw. Uray siyak mat Mangrutak lang no masangok. Igatangak mat iti pigs. Wain kagawad. Basit lang mati ka ng tirabay. Kay sumad. Medyo dakkel mati kalakyan arabit Mayat dagito yan. Nay, nyangay dagita nakasako nga imot, ma'am. Katla na dagsin, ma'am. Ay, balang akamuting kahoy. Kahit impakadam iti aking kukwa. Balang lang akamuting kahoy, masapul pa nga pakada. Ay uray rumbang ipakadam. Numapan ka agbasak-basak, iti basakupan ti sa balay, ipakadam mo't Adulamay, nagadulakit nga mumon. Kumaa, numula tinalak. Ay uray nga raw. Ay nagrigat ka laka makaawatin na ya. Sika, ti adula ti amuna. Nalaing ka sumao. Ngam saan nga ta makaulaw, day ta kamutay. Anya makaulaw. Maulaw ay amot ti babaw. Apay, taaw, tapno maulaw. Chip, anyamat tinakalaglag pa maanagtarakan iti rabbit. Nagtarakan dagiti daduma iti babaw. Agtarakan akmat iti rabbit, John. Ni, mayat nga agpaiso ti agtarakan iti dingwan. Ngam ti agtugtugaw latan. Apalak nga ro dagiti addatarakan na babaw. Nagrigat mat ngamin ti agtarakan iti babaw. Tagpaspasada akmat. Sa bagay, ti baboy, masapula padigusan nga inaldaw. Ti rabbit, saan? Ad-ado ti kanan ti baboy. Ti rabbit, basit. Kandakkel ti puunan, wag tarakan iti babaw. Ngam no aglako kamay, dakkel mo ti paglakwam. Husto ka, Chip. No awan ti dakalapunan, agtarakan langan iti rabbit. Wan no manaw. No, Jack agbidot. Kamuti manenday taimat mo, nana. Ibagam kadimanan akamutim day taw. Di ta masakupan mi tinaggapwam. Sigurado adi ta manen tinangalam iti kamuti. Saan mo mat ngay mula? Balang akamuti day taw. When tinaktakaw samot amin ti ipakpakan mo iti baboy mo, nana. Anya at ninakaw. Aglisi ka man kit day tamagnaak. Sige, nana. Ipakan mo amin dagita kamuti abalang ka dagiti baboy mo. Kita man no dumakkel da. Umapal ka laang tadakdakkel ti baboy ko ngam ti baboy mau. Ngam awan ti tinakaw ko nga impakan ko iti baboy ko. Ngam da kayo, nana. Puro tinakaw. Maray. Anya nga ije nakakulong atarakan ni Marikwanan. Rabbit, Mare. Ik-ikan na iti ruot nga inala na dita igid ti kalsada. Imbag man takayat na ti agtarakan iti rabay. Nagbabasit atarakan. Imbag ja adataraken na ngam tay awan.
Uray ni Kwarog, adamot rabit na. Jak kaya ti rabbit ta nagbabasit. Sayang ti bannog. Apay ko maasayang ngay. Babasit dapay ita, ang dumakkel danto. Ngam saan adumakkel akas iti babaw. Dadakkelan dagiti baboy kaw. Dumamot at ti baboy iti rabit, marituyang. Dakkel ti puunan iti baboy. Idinto tabasit lang ti puunan iti rabit. Ay, iso ajak kaya ti rabbit. Pagbanbanugam lang. Anggam saan mo't amakabannog? Saan mo mo't apadigusen akas iti baboy? Hey, manulang akilaw ti karne ti rabbit. Katawaan kit din ni Marituyang tirabit ni Marikwanag. Tabay akatawaan na, antay. Nagbabasit ka now. Manula ang kanumot ti kilo ti karni tirabit. Uray tabasit matipuunan na. Jay baboy na. Adaw ti kinapa na. Tagal alalatan iti bugbugan na, di na pa ipakada. Ay, saan na nga ipakada, takuna na aruot laeng kanumot. Saan kanu anay mula? Ruot lang nga madamot baboy ti akin sakop iti pagalalaan na. Day takot nga rod, ang amumatan ni nanam atuyang. No daduma kat saan nga umno, tirason na. Apay nga di baboy to yan. Aglablabutan mo tintingiwad Agkusay-kusay damit tayo. Ha? Apay ngay, anya tinapasama. Lima basang itay kulungan da. Nakita ka kas jay damit tayo. Ay, hintaman kitahan ba daong ang mga nuad damot ng lukaw? Ay, Anya yatintin mo akin nanda. jay binugbog ko abalang akamutay. Ay, ang mga nuad na makaulaw akamutay, anay lao. Kasta nga ta. Ay, sayang ti baboy ka. Ay, salbag na niya babaay. Asino ang babae? Jay salbag a babaay Apay adi na imbaga ang makaulaw gayam ti kamutay ngay nalaki ti masakupan da. Ay, jay laki di makaulaw akamuti dahi ta imbugbog mau. Naulawin ti babaw. Ay, darum ko na niya babaay. Agsango ka may kinni kapitan. Gaputawan ni Kapitan, siyak timbagana amang sango kada kayo. Ala, ibagayo man niya tinapasamak. Tapay apabasulam da ito'y atao. Itinapasamak iti baboy mo, nanatuyang. Kasanaw, di na matimbagbaga ang makaulaw ti balang akamutay kagawad. Saan ko nga amo ang makaulaw ti tinakaw na? Napanangala adi na impakada, kagawad. Saan mo mat nga imula di kamuti a balang? Na, uray saan ko nga imula Tamas ako, pak tinangalaam, nana. Takaw mo't lang dayjay, tadi mo mo't impakada. Saan ang maibilang atakaw? Ta saan mo mat amula? Napan ka iti masakupak, adi mo impakada. Sa maysa, anya ko mga iti basol ko. Binilin ka aya amang pakan iti kamuti, iti baboy mo? Basol mo, ti saan mo apan ang ibaga ang makaulaw ti kamutay? Ala, huston. Sika nanatuyang, trespassing ti naramid mo. Tanagbasak-basak ka iti masakupan na. Mabalin ko nga idarom iti trespassing, kagawad. Ket awan basol na iti napasamak iti baboy mo, nanatuyang. Sika ti akid daw iti pamakawan. Gaputa trespassing ka, iti masakupan na. Anya, siya ti may nagreklamaw, ta nagkuripaspas di baboy ikaw. Ita, siya ti dumawat, iti pamakawan. Ayan yan, siya gayam ti nagbasaw. Sino ka? Anya tinagan mo. Siyak ni Unyok, Kapitan. Sapulak ti balay daw li tagbadong ditoy. Kapinanom ni pariba daw, Unyok. Ulitag kunak, di kaawatan naka-anakanda. Aya, kas lang amin saan ka anakit kita. Talaga saan? Ngamin, kaas-asawa mi pailangkin ni Loida, amis mo aka-anakan ni ulitag mi abadawng Kapitan. Kas jay. Umay kang around. Tay surukon ka ti balay da pariba daw nga ulitig ba. Agyamanak, apo Kapitan.
Unyok kunam pare. Uwan, ulitag nakakanaw. Sapsapulin na ti balayaw. Anya, Imbagak nga agbati pa iti tersina ni kagawad ko anang. Kayat ko nga ayaban kapay nga umuna. Tapno makitam no agpay sumit lang nga agam amu kay adwa. Ay, mahirap na. medyo basit a lalaki. Naputaw ken pangulutin tibok na. Ay, oo. Oo. Amam? Asawa na kano ni Lloyd ah. Ay Wayne, isaw pare. Nyonyok na ita taga Manila. Nimbagmantan na lagip na ditaw. No kasta. Ingka kita na mga numataktakan na mangururay kin ka. Ay sus! Amuam no niya tigagara na. Ay, napintas gayam dito yung lugar yaw, ulitag ba dong? Ikit po yang. Ay agyaman kami no magustuhan ditaw, unyaw. Agyaman kami, unyaw. Talaga sana kagbabawi nga imay dito Tapno agbakasyon dito yung lugar yaw. Makalawasak dito No kasta, may kalaang ditaw nga agbakasyon iti makalawas. Kasta nga rod, ulitag ba dong? Yan tangay asawak pa lang ni Lloyda, akanakan nyo. Ibilang kayo latamit akas ulitag kani-ikate. Uray no kasjay kami kini Lloyda. Ay pagyamanan mi nga raw, unyaw. Sino jay lalaki akanayon ko makita nakatambay ti tersina ni kagawad kwa nang angkail? Kabarbaron sa mo ta makitak dito yun jay. Ay, ni Unyok. Asawa ti kaanakan da pari ba daw? Umay kano agbakasyon dito yung lugar tayo iti makalawas. Ay, kasjay. Win! Agigyan iti balay da pari ba daw kung marito yan. Imbagman, tagbakbakasyon dalaeng, awan trabaho da. Ang mga no naglib iti trabaho na. Kit agsublin tumot lang. Sabagay, kas lang amin agrup-rupa ang mga opisina. Umutangak man iti 5 kilo a bagas, ken may 1 kilo a karne ti manok maray. At dapay utang ni Marituyang dito'y idinapan alawas. Di na pa'y nabayadan ka ba dong? Bayadan min tumot lang, no agapit kami iti mula may, maray. Pangasim ka di maray, tanay, awan isaang men. At da ka di pwede tabalayo ni Unyaw ka ba dong? Ay way, nadapay maray. Di pa'y mo nagsubli di Manila. Ay isugayam tanala ka maibos ti bagasyaw. Baring agawi din iti mabait. Tawanin ti naimas at taraon nga mabalin mi nga ipasango king kuana. Apay, masapol nga min ayaan na imas at taraon ti ipasango yaw. Nuan niya ti adda ay di sulatan. Kababain mo't nga raw maray. Uray ta agawid tumot langay, kalpasan ti makalawas. Ay na, nabsuga ka ulitag, ikit. Naimas ti panaglutluto yo. Agyaman na ka. Unyaw. Hmm. Kaano ka nga agsublay iti Manila? Ti planok kat makalawasak lang dito yung lugar yaw. Ayam, nagbaliw ti planok. Makitan to no kaano, ulitag ba dong? Makagbayagak pa'y dito Ay, sige, panawang kayo pa'y. Tainak man nagpasyar di taigid. Inak pa'y di ta tersina ni kagawad ko anang. Malam to siguro, no mayak di tao. Sige inakan. tuya. Kung nakilaki din no agawid daytan nga unyak. Wan nga raw. Sapay din amo ti tumulong iti trabaho dito'y balay. Day talata nagis-istambay ta muna. Ay, tinasaya. Isardeng mo, ti umut-utang iti naimas ang may pasango king kuana. Agluto ka langin iti bagas ti kamutay. Nagdengdeng kamutay, iti ugot ti kamutay. Agkakaimas ti sidahin tayaw. Kay kayat na mutay, ti agigyan di tayo. Agawid mitin tagtrabaho mitay. Nay, nabartag kamit unyaw. Bitin nga ro ti arak ngayon dadakan niya kita Hindi lang mabali na gumatang ka iti pagsangwan ta. Ship tanod kwarog. Ay katuna, day talagayam. O sige, ta umordera kininanakwanang iti may sabuti ti arak. Nanakwanang, arak man di taoy. Kasta, Chip. Mayat. Unyaw. Madamag ko man lang.
Pudno ka di anak kita iti sa bali a lalaki ti asawam. Kasta nga ro, Jeep. Iswa kayat ko nga iliw-liwag ti sakit tinagam ko. Ingam no bilang tagsublikan yak. Awatag lata, gaputa ay ayatak, Jeep. Lukas na. Awam pa'y nga rod anak yu iti asawam. Dahita nga rod ti kamalik, Jeep. Tanagabruda ka dagos, kalpasan ti kalay sa ami. Ayat ko lang ay sa ganaan ti masakbayan may. Yaman yan eh. Simurot mo taniti sa bali lalaki ti asawa. Ay, kaasi ka may tunyaw. Talumot ten abulan tinapalabas, ngam di pa'y mat nagawid ni Onyok. Ewan nga ron. Damag ko pa'y kidain, akagurgura ka nun ni Badaw. Tasaan anagawid iti ingkarina apagawidan na. Anya, Ito rigat na. Pagtintinulungan da kano ka ni Marituyan. ay anya matan. Ammo dala nga rudan nga agparparikot ni Onyok. Di dakitaan no anya ti mabalinda nga itulong kan kuana. Gapo siguro ta mo da pinanawan ni Loida ka anakan da. Ken awan mo't anak da. Di dalakit diretsuin dahin nga ibaga nga agawi dahin. Ngamunuan niya laditan ter aramidin da ken kuana. Kaasimit! Ay, talaga mabwisit ah. Sa lata mo ta pumanaw dito'y balay dahil tangaw nyok to yan. Wun nga raw. Anya nga tati aramiden taya. Tapno pumanaw. Ay, aguray ka man. Tagpanunutak ang nalaing to yan. Ay, just kiki di tayo tatao. Kunana nga may lang agbakasyon iti makalawas. Nagbayag mitan, di mo ila pumanaway. Sa nabali ko no agsapol iti trabaho na ditaw. Saan mo? Iso nga insinan ni Loida aka nakak. Nagsadot magayam day tatao. Day talang papakpakanta muna. Anya ti kunayaw. May sa kriminal iti lugar da day jay nga unyaw. Day tatipod no ko araw. Ha? Iso aparikot ko, no kasano ka mapasubli iti lugar da. Ang mga numamuan da pa'y kiting at da ditoy. Kit kunain da nga ilamlamang ka ti may sa kriminal. Ay, lakit di ata tabataw. Delikado kayaw. Kriminal mat gayam ti bisita yaw. Ay, rumbang lang nga mapapanaw ka. Sa nabalay na nagsinadamot tin iti ka ka. Ay, sana rumbang agbayag pa dito'y lugar tayo day di ataaw. Ay, wala. Iso tulungan nakman ko araw. Iti kasta, pumanaw ay dito'y lugar tayo. Anya nga iti aramida agtatabataw. No ka ba ilang mabugbogan niya o bugbogan niyo langay? Ipaturay yaw ti oray lagil ilaws. Tapno agsubli ni dyan lugar da. Mayat sa daytang imbaga matatabataw. Nay, si kamot gayam dayta. Unyak. Anya ti aramidam dito itirsina ni kagamat kwanang, ha? Apa ti kagawitin, ha? Katsardaman, ha? Madamdama pa Chip Kwarog. Sino ka kadiya talaga, ha? May sakang nga ispya? When now? Ni, saan ba ta, Chip? Agawid kayo kidin, tanay. Nabartag kayo. Saan kayo nga grunda? Maturog kayo kidin. Abaya, tapagawitin na ka, unyak. Si kakit ditirumbang nga gaway. Sana, di nakabilan, Chip Kwarog. Sinasayat, agawid ka iti lugar yaw, unyaw. Saan? Ulitag ba dong? Saanak pa yung agawid? Aging gaasan ang malawlawagan ti inaramid kanyak ni Chip Tanod Kwarog. Anya. Mapanak itay ili. Inak iliwliwag ti sakit tinakam ko. Ay, no siyak tisi ka, agawid kan, kat di ka nagsubsubli pa ditoy. Maawatak akayat yun na pumanawak dito'y balayaw. Ngam lading itak. Saanak a pumanaw. Aging gaasan ang malawlawagan ti amin kada kami kini Chip Kwarog. Apay pinaya banda kang Kyle. Apay tarupam. Nagkuna, akabilam ni Unyaw. Ha? Isugayam ang nagpaili ni Unyaw. Napan, iti police station ngagblatter. Anya? Isu nga umay kanto. Tasong batam ti inaramid mo ko ni Unyaw. Madanagan nak. Pipya police blatter purpose only.
Nungay saan? Di pa maibalod kan. Yay! Ay, saan ko mamata, Angkay? Pangasiyaw, tulungan tak, Angkay. Ha? Inuan yan tumutinak-nakan mo. Apa ramin mo ti ganun? Nagtugtugawak lang iti sangot ti tersina ni kagawad ko anang. Hindi may ni Jeep Kwarog. Nabartek. Ket nakunana, amay sakan no nga espiya. Imbaga ka saan? Ken binagak nga gawid ta nabartekain. Idi kwan, kinabil nakmatan, apo kapitan. Day talang ti may bagak. Anya? Kurag, pudno aya. Wanang kail. Pudno day ta. Day talaang. Imposible mo ta. No kasta lang tiga po na. Damagan ka unyak. Ada ka di sa bali nga mo makinaguran ni Kwarukon ka. Awan matyamok, kapitan. Day talang tinapasamak. Awanin sa bali. Apay nga. Kasta nga minti inaramid mo Kwaraw. Kabil kalatan. Si kapay akaan nakakti ng aramid. Kasano nga no agsubli ni Unyok iji lugar da. Ket ibaga na akas takay gayam ditay. Di maibabain tayo. Tapno ibagakan ka Kwaraw. Saan aga puta ka anakan ka? Ket kunam akanunungak ti madi nga inaramid mo. No kunan ni Unyak nga ipabalod na ka. Awan ti maramidak. Ta nagbasol ka. Di mula kat pinanunutan, di pa ka ibabain namon. May saka pa'y abaro. Kasano nga no adda balasang amangayat ka, no kasta ka. Kung amin ang kail. Anya! Ay, siyakon, timang ibagay ti amin paray. Ay na. Siyak amismaw, tinang ibagakin ni Kwaraw, akabilin na, day tangaw niya. Masuro na kami nun paray. Kuna na makalawas lang ti bakasyon na. Ang maging gaita, di pa mula pumanaw. Ha! Uray kumano, tumulong ka na kami, iti trabaho. Ang saan, Mike? Anya! Na. Ay, aguri ka. No panunutak ka na imbag. Kat parikot mo't gayam, da pare ba dong kan marituyang daytaw. Ang apay ngay, da impasubo mo tintibagim, Kwaraw. Pagbababoyak kitang tinaramid ko ang kail. Tulungan tak ko ma. Salbagkit di. Si kamot pare ba daw? Ay, No kastagayam, adi mo kaya ti panagyan ni Unyok iti balayaw. Di kinasaritay la kuma iti nasaya tagawi din. Sana masapol ka dapay la sugsugam amang danog ken kwa na. Uno mang kabil ken kwa na. Damagak man ken ka Unyok. Police blatter purpose only ti kayat mo. Wano adapay sa bali purpose na. Para ka ni Kwarog. Police blatter purpose only, kapitan. Urlit! Sige. Anya pa'y Unyok. Dawatag, abayadan na tinagastos ko, iti agas ko. Iti kasta, agawid ako ni di lugar may, kapitan. Anya matimakunam Kwarog. Ay, wanang kail. Mayatak, tapno maariglon ti amin. Very good. Makapasuron ti aramid yo. Basol da ito ni tata bataong angkay. Awanan ni Unyok di tabalayaw, marituyang. Nagawi din ijay lugar da, maray. Nasaya at mag. Kaya't yu gayam apapanawan. Ngam di yu lakat imbagakan kwa na. Agaramid kayo pa'y lang iti pakasarsaritaan niyaw. Agbabawi ka may maray, ngam nalpasan ti amay. Ay, ada inutang kanyak ni Kwarog a 5,000. Ibagam man kit day kan ni Badong Mau, ta ibaga na kan ni Kwarog. No asino kadakwa dati agbayad. Wan maray, di kagdanag ta ibagak ti imbagam. Ti amok, inted na kan ni Unyok dayjay nga inutang na, maray. Ay, may samot na dya Kwarog adin amot ipagluglugaran na. Ay, isukit din tinairubaw. Uwan nga ron ba nang? Tinasaya at bagbagaam ni Kwarog. Tapno saan basta makibibiyang iti anyaman aparikot da pari badong. Loko kit dimat aday ta. Ay, ang mga numaulit tumanan ay narigatan. Talaga mo't.
Apay nalakaaya dayta. Ay, wenggayam. Imay ni kwarog itay. Si kakano pa lang ti agbayad iti 5,000 ana utang na ni Marikwanang. Ha! Takasapulan da kano. Siyak pa ti agbayad! Binayada ko ni Marikwa ng iti utang makwaraw. Agyaman na kang Kyle. Talagang amin ngawang kwarta kita. Awan lat maitad mo kanyak ita, nga uray kagudwa lang. Pasensya kayo nga talaga ng Kyle. Numabalain. Ibagayo kinita katabadaw. Isu timang bahad iti kagudwa. Dahil sumati ng ibaga, bugbugak ni unyaw. Unang Kyle. Imbaga ni Tata Badaong amay sa kanwa kriminal ni unyaw. Dakas ti agsasao iti saan apud no paray. Pangasim ta, agpudno ka. Sige pare, ipudno konti agpaisaw. Kung kunaklaang da dyan, hindi ko araw, gamay sa kriminal nun nyo, pare. Kinapudno na, kit saan? Naa, ti kayat mo asawan. Inrubom nga rod ni kwarog, akaanakak. Kit kinayat na mga amin, pare. Ang nupay kasta, ay, pakawanan na ko mapare. Hikaray, jakton ulitin pa, itikas dyan ngay naramid ka. Rumbang laang, taadi kay kat mga babain. Kasla awang pampanunot yun. Apay, inyalis mo ti utek mo, di tayan ti kukuti sakam. Si kamot, pare. Saan mo't Di ka man umisim-isim pala dita. Talaga nga agburburak ti darak iti ayan ti takyag ko. Ala, dua kayo kan ni kwarog nga agbayad iti utang yo kanyak. Hindi. Ay, wan pare. Hindi. Di ka agdanag, tulong ako ni Kwaraw. Tapno awanan ti riray. Ay nasayaat. Hey, leksyon kada kayo dito. Tapno agnakam kayo.